munsi w'urubanza nguraje we kandi nguzahera mu nzu y'abizera amaherezo y'abatizera ngo azaba yake icyampa ngapfa urupfu rw'abakiranutsi we n'iherezo ryanje rikazaba nk'iryabo we molo banda ya kasilabo yabaya dore nshize inzira zibirindwi imbere yawe we inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu we ngo wihitiremo we nuramuka udahisemo Yesu we mwijuru ntarungu ryawe bazagira we yuzuye ibihume byahumiye iyi si abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo baririmo we abazerera bambaye impu z'intama baranyazwe izabo baririmo we wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe yabonye Yobu na Daniyeli nombe la kasia tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Ndio. Wari wapimwa kumunzani wewe urinde hoteli Imana irungu Imana yicaranye n'igihume Yobu nyabushoshi we. Mwumve mbabwire mwatorero ry'Imana muririmbyi yaravuze ngo yapiga hodi kwangu mugeni yafika Fika. Matayo igice cya 18 umurongo wa 7. 18 umurongo wa 7. Yego. Isi izaboneshwa ishano. Isi izaboneshwa ishano Nibigusha abantu. Kuko ibyo bigusha bitazabura kuza. Aho. Ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishano. Subiramo. Isi izaboneshwa n'ibigusha. Isi izaboneshwa ishano n'ibigusha. Sorry reka nsubiremo. Isi izaboneshwa ishano aho n'ibigusha abantu. Kuko ibyo bigusha bitazabura kuza. Ariko uwo muntu uzazana ibigusha azabona ishano. Amen. Yeremiya. Gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 28. Sorry 27 kugeza kuri 28. 27 kugeza 28. Yego. Yeremiya. Yego. 7 27 kugeza 28. 7 yes. Karindwi 27 kugeza 28. Yego. Uzababwira ayo magambo yose aho ariko ntibazakumvira. Uzababwira aya magambo ariko ntibazakumvira. Kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Maze uzapfe kubabwira uti ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo. Butemeye no guhanwa. Ukuri kuraheze kandi gushizwe mu kanwa kabo. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganira mu mwanya mutoya. Ntangije ndumuvuga butumwa wa mbere. Inyuma yanje hariho mukozi w'Imana uza kutuganiriza ijambo ry'Imana nawe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo isi zaboneshwa ishano. Mwanya mutoya Mwuka Wera ntize kugira ngo nkoreshe kugira ngo nabandi baze gukora. Ejo abo twabanye ku mugoroba
nababwiye ijambo kandi ndababwira ngo maze iminsi ndivuga. Babwira ijambo rivuga ngo twagize ikibazo gikomeye mu itorero. Isi yinjira mu itorero, ngo imare kwinjira mu itorero, iratuza ngo imare kugera mu itorero. Isi iri mu gutegeka itorero ngo rigende nk'uko isi ishaka. Urugamba rwo gusohora isi mu itorero rurakomeye, kandi isi yinjiyemo ifite ubushobozi bwose. Kubera nuko twabeberekeye Satani arinjira ngo amare kwinjira, kumusohora ntibigikunze, ni ugukora inama zo kuvuga ngo tubireke ngo ntitwobishobora. Kerisi ibiraganje yinjira mu itorero irategeka. Ariko kababwira ijambo rikomeye, hariho abandi bakiyabasenga Imana, bakiyabambaza Imana, babwira Imana ngo Mana ugomba gukora igikomeye cyane, isi kemera nayo ikayobika itorero. Amen, haleluya. Mu gihe itorero yobotse isi, ubu wogenda ukandika kuri za Google ukareba ikintu gikomeye, ubu kirisitu ni akantu gatoya cyane. Ariko ubu pagani isi irakwiriye. Ukagenda ureba muri biriya bihugu bya Aziya, intumwa zagiyemo ba Paulo bagezemo, uri mu gusanga benshi 100%. Nabasubiye inyuma, abafite ubutumwa ni bakeya. Kubera iki? Kubera kuko umunsi isi yaje mu itorero, tubifata nk'aho ari ukwerekana ikinyabupfura cyiza. Ukoze ikibi tukamureka, uwakoze icyaha ntibamuhane, uwagize uko agira ntibagira icyo bamukoraho, barabidebekera mu gitondo nimugoroba saa sita nijoro, umwaka, ukwezi, undi kwa kabiri. Itorero rija kwitera hejuru, risanga isi yafashe intebe mu itorero, kirategeka itorero ngo rituze rigende nk'uko isi igomba kumera. Yesu Kristo ano magambo yariko yagiranira n'intumwa ziwe. Intumwa ziwe zari zimubajije umuntu ugomba kuja mu ijuru wari we, ni umuntu umeze gute? Yesu Kristo ngo yaraho asingira umwana mutoya, aramubazanira, arabereka, arababwira ngo dore umuntu ushaka kuja mu bwami bw'Imana, dore umuntu ushaka kuzobona ijuru, dore umuntu ushaka kuzicarana naje, dore umuntu uzashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru, ngo umutima wiwe uzomere nk'uyu umwana mutoya. Amen, haleluya. Arongera ababwira irindi jambo, arababwira ngo nimwumve, umuntu uzoshaka kunyemera akanyemera njewe, akemera kuko ndi Imana, akemera ubutware bwanje, ngo dore ngo azabanza kwemera, ngo azemera umwana, ngo umuntu ufite umutima umeze nk'uyu mwana. Aramanuka hepfo, niho twasomye no magambo, arababwira ngo isi izobonesha ishano, isi izoboneshwa ishano, isi izoboneshwa ishano. Semeni haleluya. Niki muri mukubona, niki muri mukumva kiruta ishano cy'ibyo turi mukubona? Niriye shano rindi dutegereje riruta ibyo turi mukubona. Nakaye kaga gakomeye karuta ko tumaze kubona. Niyihe ntambara ikomeye dutegereje iruta iyo turimo? Nuruhe rubanza dutegereje ruruta urunguru turimo? Isi izabona ishano, tuzoboneshwa ishano riruta kubona umugabo ufite abuzukuru yambaye ubusa hanze. Niriye shano mutegereje? Semeni haleluya. Turatuje ko turakurikira yeme. Nitegereje isimbo nidafite inshusho we, kandi iri mu busa we, ijuru naryo nta muco rifite we, imisozi miremire we mbona itigita we, ndetse n'iyindi yose nayinyeganyega we, kurimbuka guhamaga gukundi we, abantu baburaho bihisha we, munsi w'urubanza nguraje we, kandi nguzahera
nzaba mu nzu y'abizera, amaherezo y'abatizera ngo azaba yahe. Icyampa ngapfa urupfu rw'abakiranutsi we, n'iherezo ryanje rikazaba nk'iryabo we. Molo banda ya kasila boya baya. Dore nshize inzira zibiri imbere yawe we, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu we, ngo wihitiremo we. Nuramuka udahisemo Yesu we, mw'ijuru ntarungu ryawe bazagira we. Yuzuye ibihume byahumiye iyi si, abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we. Abemeye gutanga abana babo baririmo we. Abazerera bambaye impu z'intama baranyazwe izabo baririmo we. Wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we. Wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe yabonye Yobu na Daniyeli. Nombe la kasia tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Ndio, ndio. Wari wapimwa kumunzani wewe. Urinde wotera Imana irungu, Imana yicaranye n'igihume Yobu nyabushoshi we. Mwumve mbabwire mwatorero ry'Imana. Muririmbyi yaravuze ngo yapiga hodi kwanga umugeni yafika. Fika. Muzobifata nk'akamenyero kuko bagwireka bazabaza, babifate nk'akamenyero. Ariko hari umunsi tuzaza hano kugaruka ntibizobwenga. Isi zoboneshishwa no ishano mutegereje riruta abagabo n'abagore bambaye ubusa. Ishano mutegereje ry'umugabo ufite abakazana n'abakwe wifotoza yambaye ubusa kohereza undi mugabo n'undi mugore. Ishano dutegereje ry'umwana w'umukobwa utarashaka utarakwa akambara ubusa akifotoza agakwiza isi yose mukagenda mwoherezanya ngo dore ibyo runaka akoze. Ishano mutegereje rurito iryo ni irihe? Ishano dutegereje riruta umushumba uri mukurega undi muri polisi agafungwa. Ishano riruta umushumba wambikisha undi amapingu. Ishano mutegereje ni irihe? Yes. Atukuze sana. Gitabo cha Yesaya kiza kivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo bagore barindwi bazaje ku mugabo umwe, ngo basoza bagenda bamwibwirire ngo twebwe gusa twemerere ngo witwe umugabo wacu. Ibyo kwitunga tuzimenya, kwishura inzu tuzobimenya, kugaburira abana gusa ikintu tugusaza utwemerere gusa witwe umugabo wacu. Isi zoboneshishwa. Ariko mugakenera ngo tuvuge ibidakari, tuzovuga yahe makuru ayo tutazi nayo tutabonye. Urugero rukomeye so dufatiraho intumwa Pawulo muzosome. Abantu barimo bize teoloji, mugaragu w'Imana Pawulo yanditse inzandiko nyinshi, yandika inzandiko mu bice bigera nko muri bitatu. Yandika itorero, yandikira umuntu ku giti cye, yandikira n'abantu muri rusange. Itorero Timoteyo wa mbere, Tito, Timoteyo wa kabiri. Nuko zinakurikirana ko ari zitatu. Timoteyo wa mbere hakajaho Tito, hakajaho na Timoteyo wa kabiri. Izo zari inzandiko z'iparuwasi z'umurimo z'abagabo bagomba kubona inshingano uko bagomba kumera zose birimo. Umugabo akamavuga, Pawulo akamavuga ngo umugabo agomba kuba afite umugore umwe. Icyakabi ngo n'abana atunze mu rugo agomba kuba ari abizego. Uwo mugabo ataneje ayo makondisiyo tagomba kubona ubushumba. Si commentaire biblique ni igitabo nico kizanditse. Tito wa mbere, Tito igice cya mbere soma makuru guhera kuri 5 manuke. Ngo azaba ari umugabo w'inyangamugayo bahamya mukuri. Ubushumba uzufata ngo nuko ufite ifaranga, n'ubushumba ufata ngo nuko abiwanyu batuye hanze. Ubwo ngubwo ni ubwina ariko kwa ba Yesu. Revera Yakobo ntakugira mu bashumba.
ngo bamwe bazatangira ngo iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we mongolo banda ya solo bandi vare de kashi iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we kareka ibindangaza nkifatira Yesu yeme tukabana karamata we monomba kasimari banda aha makuru ya Yeremiya Bibiliya ivuga ngo ni Imana yari itumye Yeremiya ngo ku matorero ngo y'indyarya amadini ngo y'indyarya so soma igitabo neza n'indyarya n'amadini y'indyarya niyo yari kwabwira y'abafarisayo arababwira ngo ndagutumye ari ku kintu gikomeye kiza kiranga amatorero y'indyarya ngo uzobabwira aya magambo ariko ntibazayumva ngo uzobahamagara ariko ntibazakwitaba uzababwira ngo ingeso zabo z'ibintu bazazumva uzababwira ibintu byabo uko biteye ntibazabyemera ayo ni amatorero y'indyarya yarabyanditse muri Matayo ndibaza niba atari muri Luka Yesu Kristo yari maganira n'abafarisayo arababwira ngo mwanjyajyamwe ngo ibyanyu Yesaya yabihanuye kera arababwira ngo muzi kuvuga Imana yo kukanwa ariko imitima yanyu ngo ntigira Imana nta muhungu wacu umumambre wariyo wanyweye amata unanirwa gutera ikorasi tawe ta mugore wacu udasize ikibazo mu rugo utakoroganye n'umugabo unanirwa kuvuza ipenda ta mugabo wacu ufite neza umerewe neza ufite neza ko umerewe bocuranga senti wananirwa kubyina atari kimuka tawe kimenye kiza kibikwereka azasinda kaza kubwira ibyanditse mu gitabo yanyweye gucya kama gusomera ibyanditswe byose akabimara cyangwa agakubita gukikorasi kandi ukazawumva ari ngo mu munezero ariko yanyweye sisabonesha Paulo yabwiye Timoteyo Bwana sifiwe aramubwira ngo Timoteyo we mwana wanje umva mbakubwira amakuru yari kwa musezera yamubwira ngo azihute amubwira nk'abagabo bagera muri bangahe Alexandre ngo umucuzi w'imiranga aramubwira ngo Timoteyo we itorero rya nyuma ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazoba bakunda inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo aramubwira ngo muzifuza kubabwira ukuri ariko ntibazabyemera mumve mbabwire mwatorero ry'Imana mbirahije ukuri kw'Imana yampamagaye igihe kizogera kirekire ko muzifuza abantu bababwira ukuri mukababura kuko kuri twebwe hano muri twebwe bene wacu ukuri twakugize icyaha ukuri twaguhinduye icyaha ariko ndagira ngo kumenyeshe hano niko Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo ugende ubabwira mu makuru kandi ngo numarura abangiriza ijambo rya nyuma ribabwire ngo ukuri kurarangiye igihe cyo kubabwiriza ukuri kurarangiye hasigaye gusa kuza nk'Imana yo mu ijuru karimbura ngakoresha inkota nd'Imana isi zaboneshishwe no imitima y'abantu ihindukire abapapa bahindukire abamama bahindukire abashumba batorero ni guta abantu baza bahurira mu kibuga kimwe ariko mu muhana batora mu kanya habe ninko umuntu yageza akamira ukwiwunda agakamira ukwiwe ariko ni guta abantu baza bahurira mu kibuga kimwe bakavangitiranya ariko basohoka hano ku muhanda umuntu agaca ku wundi atamuramukije bafitanya amakesi amakesi niko umuntu uzusangira nundi akamamuhamagara ngo baje gusangira icyayi ari uburyarya gusa mujanye tasumira utiyongiyo isumu si yo kunywa ngufi isumu ikomeye ya mbere nuguhisha umuntu kumwanga kandi umukunda kandi utamukunda niyo sumu ya mbere isumu ya mbere nyabusha nukukubesha ko ngukunda ariko nkugira gute kwanga tukaza tujana nkakugurira icyayi ejo nkakigurira namara kugurira ngahamagara umuvandimwe Michel ti wa mwanzi muguriye icyayi sumu ngiyi sumu iyo ngiyo niyo kunywa kandi ziti kwica ariko kubera ibihe turimo nababwiye byayisi ya none uko imeze turi mu gukenera ngo tubabwire amagambo aryoheye amatwi turi mu gukenera ngo tubabwire turabe ko mudukomera amashi turi mu gukenera ngo tubabwire turabe ko muzotugarura tugakenera ngo tubabwire ngo turebe ko bazotwandikira ngo ndi makanisa ngo karateganya ibiterane ngo barebe ko bazodutumira n'ukuri kw'Imana sinje Imana yahamagaye nje nyine nabandi barahari kandi bahamagaye mu izina nintaza abandi bazoza
kandi abandi bavuye hanze nibatazi izokoresha bari hano bazovuga ubutumwa. Imana ntiyo kwemera ko umukumbi wawe urengana. Ntibishoboka. Aramubwira ngo ugende ubahanurire, ugende ubabwira aya magambo, ubabwire ngo nubwo batumva nubwo batumvira, ugende ubabwire ngo igihe cy'ukuri kirarangiye. Kirarangiye. Shake nsoze naje muri stage se ndarangije. Twumve n'undi mushitsi. Dorarazana n'ibicu mu kirere kandi amaso yose azamureba, azarobanura intama mw'ihene, abakiranutsi bazaririmba we, azarobanura intama mw'ihene we. Mana yo mwijuru tabara itorero ryawe. Yes. Dorarazana n'ibicu mu kirere kandi amaso y'isi yose ngo azamureba, azarobanura intama mw'ihene we, abakiranutsi bazaririmba we. Firime kota la banda ya sombe la fari de moya. Oh, de farige. Azarobanura intama mw'ihene we, abakiranutsi be bazaririmba we. Ifatiro z'isi zose zirashaje kandi igicumuro kirayiremereye we. Oh, mana we tombe la simbe la bakosi tema azakemo ivyo yakoze mewe zaba vyiza